سورة بقرة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. گەلی بەنی ئیسرائیلیان ببیرە خۆ بینن وێ دەما مەژوەرە گوت بکەونە وی باژاری و دلێ وە ji کور bixwaze ji wir pir bixwin bi secdê bikevine bajêr û bêjin ya Rabbî me efû bike ji bo em xeletiyên we bibexşînin û di nêz de xêrê qencan zêde bikin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ظالمان gotina ji wan re hatî gotin guhertin me jî ji ber vî gunhê wan ji asîman hezabekî pîs bi ser zaliman de daxist. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Wê dema Musa ji bo gelê xwe av xwist me jê re got bi kopalê xwe li kevir bixe. Wî jî li kevir xist û ji kevir 12 kanî herîkîn. Hemî însan ciyê û avê jê vexwin hîn bûn. Ji rizqê Xweda bixwin û vexwin. Li ser rûyê erdê xerabî û fesadiyê nekin. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Gelê benî İsraîliyan bibîre xwe bînin wê dema we ji Musa re got wa Musa em bi xwarina teamekî tenê hew sebir dikin. Rabbê xwe re du'a bike ku ji me re ji wan tiştê av dişîn dike ji baqil û xeyar û sîr û nîsk û pîvazê wê derê. Musa got ma hûn tiştê xêrtir dine bi tiştê bêqîmet dakevine bajarekî bêguman tiştên hûn dixwazin ji we re li wir hene. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Geriya li ser wan zelîltî û feqîrtî ji ber înkara ayetên Xweda kirin û bi neheqî pêxember dikuştin bûne misteheqê xezeba Xweda. Ev jî ji ber îsyana wan û hed derbazkirina wan bû.